ngoba ngihlonipha okwenziwayo nami ngisale ngiyayifunda vane ngijwayele ukuzifundela mara ngithola ukuthi la uyafundelwa manje ngisale nimtshele ummalo angangikhumi abanye ubafundele nami ngifuna ukufundela njengabanye phela le street equal encwadini kuJohn chapter 13 funde nje u16 kuphela ngifuna ukukhuluma angazi kuvumelekile bishop ukuthi ngingakhuluma lo dadewethu lo ngoba la uzokusala nathi ngizwe batsho nina nivela ngapha ngaphezulu uzokusala nathi manje ngifuna ukukhuluma naye kancane uma uvuma bishop bese ngihlala phansi angisemntu okhuluma kakhulu ngizwile bathi short yanifundile nina niyazi amen funda manje ngiyalotshisa egameni kaJesu Kristu becolisa baba bengifuna uqala incebo yenkosi nayifundisa amen amen ifundeka kanje ngokuJohn chapter 13 kanti uverse 16 ufundeka ngalendlela u16 ngiqinisile ngithi kini inceku ayinkulu kunenkosi yayo nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Amen. Angifuna ukukhuluma kakhulu, ngifuna ukukhuluma nga2 years. Angizukuthi ukuthi ngiziphi izinto lezo. Uzazizwa uma sengikhuluma. Encwadi esifundako encwadini kaJohn. Ithi ke ayikho incweku enkulu kunenkosi. Nothunyweko akamkhulu kunolo omthumileyo. Kwangathi ke dadewethu singathoma sikhulume ukuthi uthunywe ngibani. Mhlawumbe kubalulekileko singathoma ngokubuza ukuthi uthunywe ngibani. Mhlawumbe uma sikhuluma siya phambili sibuze ukuthi ukuthume kuphi. Because ekhambeni lakho ngizo izinto ekufanele zikudrive. Ukuthi uthunywe ngibani, ukuthume kuphi. Ngoba walahlekelwa ngilokho uzogcina ngathi uthunywe nguwe or uthunywe ngabantu. Ngoba uzogcina ungasakhulumi lokho othunywe khona, ugcina ukhuluma lokho okufunwa ngabantu. Ngaso sonke isikhathi ufanele wazi ukuthi uthunywe ngibani, ukuthume kuphi. Ngaso sonke isikhathi noma kufika ikhathi zokuvimba ufanele wazi ukuthi uthunywe ngibani. Noma isikhathi singavumelani nawe, you must remember and always remember ukuthi ubizwe ngibani, ukuthume kuphi. Kungaba inkinga ukuthi ukhohlwe lo okuthumileyo bese ukhambe ngathi uzithumile. Bakhona abazithumileyo, sikhuleka ukuthi wena ungabi ngilaba abazithumileyo, ube ngilaba abathunywe inkosi, ababeregela inkosi. Amen. Ngoba yabanengi banamathayitli amahle mara bakathunywa, bazithumile. Abanye babo bathunywe izisu zabo, babone unemployment inkulu la eSouth Africa, bazithunywa. Amen. Njengoba sihlezi la, they see
i-financial opportunity. Amen. Bathunywe izisu zabo. Siyalizwa nevangeli labo ukuthi no laba bazithumile nabo. In fact bathunywe izisu zabo. Yingakho inceku zikaNkulunkulu nezincekukazi ziningi. Mara impact incane. It's because abaningi abakathunywa. Ngithi mina inceku nezincekukazi ziningi. Mara impact incane. You know why? It's because abantu bazithumile. Bathunywe izisu zabo. Tatwethu. uNkulunkulu ubizile as a leader. Ungabe i-positional leader. You have to be a transformational leader. You have to transform impilo zabantu. Ungafuna ukuthi abantu bahlangane batransforme wena. Siyababona abantu abama-positional leader. Sesidiniwe ngibo. Sesifuna transformational leaders. Isizwe impilo isikhathi siphila kiso sifuna transformational leaders. Abantu abazokuya ezweni bayotransforma impilo zabantu. Abazokuba ne-impact empilweni zabantu. Sikhule abo baba bethu babereka ngapha ngaphezulu ko-Middleburg emamayini. Bahlala emayini iba nendawo la kuhlala khona abasebenzi bathi kusekopoli. Mhlambe ngesikhuwa ngathi compound. Mara bona bebathi kusekopoli. Abo baba bethu bebajwayele ukuthi uphume ekoponi aye emayini. Aphume emayini aye ekoponi. Aphume ekoponi aye emayini. Suke emayini aye ekoponi. Don't be that leader. Ephume ekhaya iyala isonda lakhona. Sukela isonda lakhona ibuyele ekhaya. Phume ekhaya ngosonto buyele ekhaya. Njalo njalo. Don't be that leader. Awukathunywa esondweni lakho nekhelu. No. Kambe ezweni. Abantu abazobuya ezweni. Asifuni izinkivonko. Nabaloyi baze bagcine bazi ukuthi hayi uphuma la aye la aphume la aye la. Akhe sikuthole nala singacabangi khona ukuthi singakuthola. Sikuthola uluveza uNkulunkulu. Akhe sikuthole nala ongakaqapheleki khona. Sikuthola umveza uNkulunkulu. Truly uthunyiwe. Sengihlala phansi. 2 minutes ngisenayo program director. 1 minute. Sengifuna ukuhlala phansi. Angithi ngithe ngifuna ukukhuluma nga2 years ethu. Lese ngiyesithu mhlambe engikhuluma ngayo. Goodness ku ministry. Angithi njengamnje bayangiloya yabona. Manje nama ngiloya yakho. Uthola ukuthi sengiza kuwe. Ngidinwe ukuloya. Uyangithandazisa wena. Ngiyaphenduka. Angisaloyi. Abaloyi labebe baloya mina. Sekosa baloya wena. Ngoba ubathathela icustomer. Abasafuna ukungiloya. So uyoba nama enemies amaningi. Amanye akusiwo wakho. A hotspot iwe uhelebha ama client.
kube lula sisami. Ngifuna ukuya kule engicabanga ukuthi izoqalana nawe. SikwaNdebele na. Ene ngikhuluma nawe. La SikwaNdebele na. Nasithoma ukusonda basibethela izandla. Awusekayasonda ukutholisa. Babethe izandla. Uma sesijika sithi lokho nalokho nalokho. Bathoma batseka phuphe. Jesus. Bathome bathi asukuzwa ngawe uncane. Yeah. Nangathi uyakhula khula bathi asukuzwa ngawe nomfazi awunayo. Yeah. Thatha umfazi bathi asukuzwa ngawe usanda ukuphenduka uzokuwa. Nabanye bathome emaplasini bawile namhlanje. I-reality na usazokuhlangana nazo. Na uthi ngegama lika Jesu baqala sibanyoni. Sakunamfundisi endodana. Sibanyoni nazo sijamisa sajanyela abafazi. Amadoda aphelile. Uzoyithola. Mari kenge kulu. Uzoyithola kilabo abathi bayakholwa njengawe. I-external problem ayina impact khulu. I-internal problem ngiyo ezokulimaza khulu. Labo tshumayela nawo ngibo bazokudripa. Ezinye zezitha zakho ungaziqali ngaphandle, uziqale la. Ungafuna ngikukhumbuze ukuthi uJesu wathengiswa ngimali. Noma profita ngokuthengiswa kwakhe. Wathi lo engifaka kunye naye ngesikotleleni nginguJudas bengingasikipha sami sana. Amen. Sengihlala phansi. Uma ufunda incwadi kuJohn chapter 4. uJesu ukhuluma nomama weSamaria. uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamaria. Angithi SikwaNdebele la. Kunezinto engingazilisa, ngingazikhulumi ngomama lo waseSamaria. Because sithola uJesu nakafuna amanzi kulo mama. Lo mama uveza ukuthi amaSamaria namaJuda akaberekelana, awathelelana, awazwana. Amen. Number 2, esikutholako la sithola umama lo uye emfuleni ayedwa. Very strange. Umama lo ukhambe ayedwa ke emfuleni. Abomama bangalesa sikhathi bebakhamba babanenge bathatha imqo baye bonke emfuleni. Amen. Inkinga yalo mama ukuthi why ayeyedwa emfuleni angakhambi nabanye abomama. Siyathola ukuthi ngumama bekabethi tina kilaba abanye abomama abakhulileko bayangizwa. Amen. Mara lo mama uma isekhulumile noJesu wathola ukuthi uJesu ungubani. Jesus. Wakhohlwa ukuthi amaSamaria namaJuda awaberekelana. Wangena iSamaria lonke. Wathi hey nginanhlezi la. Kukhona ongitshele konke. Izani kuye. Amen. Wabiza amaSamaria awazi ukuthi akadlelani namaJuda. Mara waba nesibindi wakhohlwa konke. Wawabiza wonke. Wawabizela kuJesu.
yilokho dadwethu esikulindele kuwe kulokhu lakusize mina khamba nomama kwami njengoba ngithephi a transformational leader ngiza kubona ngomama kwami angithi ukuyamsola ngizokubona ngomama kwami lo ukuthi hey umama kwami lo sekakhula ekumazini kuNkulunkulu uma ngingakalunga umama wami ngizasola ngibuza ukuthi anobereka njani uphethephi uNkulunkulu asisize ngiyabonga